All China Federation of Industry and Commerce, China Chamber of Commerce for Petroleum Industry, hakarkalo investimento e a área exploração da mina o gás e a Timor-Leste. Kustang ni hato si President of Sichuan Zhunneng Gas Co. Ltd, Chairman of the CCCPE, Zheng Guoyong, ba jornalista, bang hirarmata halaw encontro ho Presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidente Beirupite sextane. Zheng Guoyong hateten o hing hasorumalo ho Presidente, também hetang convite ho si Presidente no encontro ne kolia com a cooperação bilateral arai rua. Siramos karak halo exploração bemina no gas, incluir recursos naturais e Timor-Leste. E bibang ne Presidente da República José Ramos Horta contente hasorumalo ho All China Federation of Industry and Commerce, China Chamber of Commerce for Petroleum Industry, no Presidente mos aprecia no suporta programa ne Bemaxira apresenta. Emerenciana Pinto, STL News.